Eye n'Ensoko TV uboroso bw'umugusi. Chitariki ni sana na isato cy'umutinyo gatatu mwaka w'ikiri bubere 2025 noyomo litwali nene kigimo mwanchi mulgeria asensengima ego chengera abasubati go musubati andonsi asore Happy International Women's Day na mwanchi mulgeria kubwati amayense ya makora sigeta sene igiensoko to kwaliga bene nabo tutumira ujumbe yago beko gutumanyanga musubati kyoli go chengera ase emagoroba yabona nyoro mwanchi mulgeria amaya ense ya mohimigeta sene kigabereka guchaka bono asoko yabwati agwetera sensemeri mitandao Facebook na boigo YouTube wetera Ensoko TV area nankerubo Frida ni gotogosanga goseni gotogobwata nere Barnabas Sondari na boigo Kevin Mogoi karansa oike elinde tusanga sobo mogochaka bono iga weka omoelio chinga kitoroche siasa gendete kubwata insiasa ya Kenya asili tukolia lero hikati ya bamiriri be serikali baba gutangwa kosoa ase egesasimiro n'abanyanyimbo asikulinde bagendete komochia abanyanyimbo asugutumika chinguru chinyinge nabagastinse mochinde nigo muraibwense Dr. William Ruto abakagwikira na sensemeri ya Siaya nabayigo gusanga negati yabamenyi ebenseme yomwanchi mulielia ayongati yali ngwaliganete asomogoro lero toskale ngoira nande namange ngokwaligani beno mwanchi muligerelia elinde tosange asobwamo chingaki ensengime ekoli chengera litko lyabasubati litko lyalero nigegati yabasomi korwase bunge abo basi bakoragwa na Dr. Samuel Siringi anyara ko bakagosanga nabangi nabagotuime yensemo yorugale wadi ya Masige West ebunge yabo basi county ya Kisii asaba marangeti yokwebisya elyo betange korwa asobokendu chingaki echiga embulenyi ingegendeta kwene kigwa ase chinsemo ime ya Kenya okwana chingaki ekyo nigaganirya basubati gosikwa nabo igo kubabulia besoke asobonge elikorwanirira ebirogo byoborai bosi bobocholie bonene eligwikirania lichiko lya ibere ase isato ya lero liengeli tukolina na monese abasubati likoro ku International Women's Day yani litukoli toko sherekea abasubati baito bonsi ensengima tarike nyoka igolero ndu professionals yani abasomi balia na abantu bali twade ke umbigeito kia abo basi development association igo twaimoka twaenda ko umera abasubati baito ase ekenyoro kia orogale Masige West na twalenge twachiko ko celebrate na barabuo na koba ochengamo na abo twanyara ko batoko yana na marangeti bune mbro maite go twenyinge ga egera banyale kwebisia obokendu obosemboka yake igo twabaganiri abasubati sponsor pibaseito twabaganiri amaya nasaba konye ninu mokoleta obogimense na igo ntobanje temono mwensi Buna professionals onye moroche tuwabiri tuwansa chi program chirichi kogera abana basubati na baro banyala ko bakwenda chi skuru mono buna abamura asomo omwaka oyo omutinyo oyo buna mbatse banyala ko igora abana gutoma maombi ochora chikosi ya uje university tuwaliganire basubati abange baije bali bakora matemu na baro buto bayigeli no bagochora chikosi
egere basome masomo iguru acha kubakonya egere nabaro bakore chigasi cha muhimu kuna basacha constitution yetu ya Kenya nitagitenga ase chigasi inde chonsi ase nono burai bonde bwensi etoke twaikire ase fraction ili yani ya 2/3 gender rule ase okonyoranga gender enditheyo basubati basacha mbaetania ibere ase isatu ase gasire chonsi igo na intubo bazi twanyalire kuba gotebia abasubati baitu ese jizukuru basome mono baete buna basacha asoborai buno boja gochoru mwako boja na basubati no batokororo bajoke ngana barabuo na bago pingana na basacha ikiagera na babwata bongo na babwata kirinde no batongire na basacha mbaba ise koira na maega engaki yaidire abagusingo etari barenge abasubati sana gucha soko baire school lakini bone engaki yaidire bono mwana nyaruka na bagosomigwa na ndaite abo mwangaini monoko bwa mumbura ete tutige tabieli abagusinga no mumbura gosomigwa monoko bwa musubati tutige tubaira abana bonsi barenganeti abasubati na bakora biye mono kubwana na basacha onye bayire school na abana bonsi no burai na boyo gochorwa na bitegira basubati egero basoiregeti aba tubagire jikura na baro banyaka bagosoa bayiro bogambi una basacha Kigima tokubachingira abasubati ibonsi astawateba Happy International Women's Day. Abarai bakoragwa n'umukonyi b'umugabana w'ikaunti ya Nyamira James Gesami omubungo borabu mukoro Ben Mumanyi yokoliye kerugo ky'obunge bwa West Mugrango Rogers Muturi yokoliye kerugo ky'oboteneneri bw'abasubati Paris Ondogo hagati y'abarai bande nigo baragire byara oborai w'ikaunti ya Nyamira asogotaikirania amagenderero asabamenye b'ikaunti eyo ukwanekere ikyo hasa matanga yamo asiskuru y'oboroso ya Bunyunyu ward ya Bugichora ensemo y'ebunge ya West Mugrango imi kaunti ya Nyamira nigo bamuragire byara mu bunge West Mugrango Steve Mogaka asikiri bagoteba buna nigo halikire litukogo kya omokonyi wechama ya Jubilee Dr. Freddy Matiang'i igoro y'chinkwana kyaye asitaro yaye yagusi mulikito Steven Nyarikie Mbunde no roboti ruasobuime nase umuyaga bw'amatanga hase geti kya Bunyunyu ebunge ya West Mugrango me ya Nyamira hase umuyaga wikiranwa na barai kuruwase kaunti ya Nyamira aiga barai bamochia burai bwe kaunti ya Nyamira abaigo burai bwe bunge ya West Mugrango. Kwa hivyo Nyamira hii onye mutagite ekonyeke Nyaribo must go. Onye mutagite abayoga Nyaribo nyumbani. Onye mutagite kiparabara chingia Nyaribo has to go. Muruche bintu bikora gukorekana imbule yagita abantu Nairobi 28 people tali amatia sebe bikone bono muigwete milo east nyere gaki tigatusokana aba pasta tusabire muno ntoda ko amba mangana sia samangi ngani kinigeke abo yo jobo na mulelo makono mbeni bani Mumanyi aso yokoriye kiro ky'obujumbe ba West Mugrango Moskero Rogers Muturi igaragire bokongu oboteneri bumuchumbora bisi Moske Steven Mogaka asekeria kweranga Mogaka nigabwente okorra ba West Mugrango kemeremo ali bagalia ye gotiga komoraga Dr. Fred Matiang'i lichambe motebi ni ntwagwendete kurwania tali umwana ito Steve tali umwana ito Fred Okengo Matiang'i ono tole ekirogo kyobo president omwana gocha kwaegwa tutagete abe president ya Kenya gakorwa Fred Okengo Matiang'i. Fred mama ite record ya batenengia na inje mama ite record yani Fred yaraba igora na inje mensa ndo bakore asiangia egento ke agera na tene no bochumbe na tene trust time mukanga chikura chio CP lakini akangibera
na ande bono chakire kurama Matiang'i komorusia ndo obisi ekiagera foterasi 8.5 years gaste yana gukoreka na West Mugirango intenomo nginone kuruga igabonyunyu tuirule kobeke mwanzo kia West Mugirango tokole gasi tofikisi skuru cheito na abana banyole passaris bakosome asensemo y'omusubati w'omubunge okare West Mugirango musubati Ifrin Kemosi nigo boigo habeke sigete yueyo asasabire omujumboro bisi okorera omonyamira egasi na gotiga gotamera Kemosi na boigo Rogers Moturi kunya kulikira Matiang'i amarure onde nara ule ligi ya Matiang'i umeshimo industry nara ligi ya Matiang'i ngirenda kunya kulikira Matiang'i amarure oatora Kemosi oatora Rogers taigoro kwa mheshimiwa Steve ligi yago Kemosi na Rogers taigo asensemo yokoriye kirego kyobo teneriwa basubati Nyamira Peruso Ndogo igekerekia asabiro monyamira kwene kinango bwatari chikuraso bonke ndio kwene kinango chikomosira bara Dr. Fred Matiang'i aseganga yo mwaka 2027 njama yeta ngoro kwa Perus Kemuto ninde people isogata bora bwa ndiro cyabonye sito noga ona somete school ekero ikelikia bakuru Nyamira nicho yo mona moko ayanga ninde kuna mono teiwa tamara nse monko ne 2027 ndiko bagonya ero bia masaya wewe point number 2 kuna mtu alikuwa anasema Matiang'i hajasoma amesoma na ako na wisdom hivyo wisdom ile sema nya yetu aliyesebu wana wale wisdom atikora Kenya no saberanye na ndipo atachikura abantu bandi ndipo atachikura wana basai ero bia masaya wewe omubunge omokoro borabu Ben Mumanyi nigo akirekio amochirie oborai no boteneri bwe county ya Nyamira asogosinywa gwikirania magendero abantu bagaita gutukona siringi ya mesini wanga bogambe tubwate Nyamira mroto na kibore nigo abaraya bonsi komo bagendere kumwakire koko Dr. Fred Matiang'i asekirwe kenene kyoborai bwense iko bongo sana ekero ko nera abagara itokaka naenda abantu bakome tukola na Matiang'i yakoma wanafuata abasirisa huo Steven Nyarikembone Ensoko TV county ya Nyamira Biamano sana umurikito Steven Nyarikembonde sogotwariganiria orobotiorwe Oskabosio unenchereyemo yogokeania kuburwa kwemirimo nigaba ibuli basemirwe kwenekia abana babo kwenyorera bare chikosi chamaboko elikwelika emirimo asamatuko abosio okwana asumuyega bukobekere guto aborokigo asentunda ya gatatu imeya Angaza Training Center nigaba borokigo nabo igaba ibuli berera obuya wechikosi chamaboko ale no kwenyorera emirimo robotira sinchira yobekirano Nasomuyega bukobekera aborokigwa egutwa asensemo ya Angaza Empowerment Training Center chingaki abaibuli baikirana nako bakirori maiga y'abana babo gukora amaigelyo Gusanga numo director Cornelius Omwenga nigaerera omukia babekire asokwene na aborokigwa banyorire amaigelyo amaikiranu y'echikosi chamaboko nechinjera baranyore engere yabo Tobate our third graduation ceremony was graduation ya gatatu ase abanafunzi abange banyareko babakonyora certificate cyabo gotera chikozi ito aba trainee cyama boka wao kuruboniga bono togo chiko babeka ase an empowerment program chiko bage ko barink nechi various opportunities nyuma yogo kora graduation asensemo yomoralia Edward Sabasi nabwata yaiga akoerera tumenyete emyake ya bono chikosi cia maboko na chikorwa libagari ya ucha saborokiwa kunyara koba gusaba abantu kwenyora no nemerime kero bya chikosi echigambolinga gwetani kwa emerimo nabo kwa libaga naende yokorosi emerimo nyara koba konya abantu bande nabo igo koleta banke kwenyora ndagira ya kera lituko bono ase abaibuli bali muri siko galia aborokiwa bakara matemu aba form 4 aborokiwa baberiskase kigetambe bakolie ntu baranyaka bakora ogusigeta kwanu ko cyase bari nkolinga kibanyora chikosi cia maboko chinyara ko bachiko bakonya elinde
begenderera sobo gimobo aborokigwa mbagokera obumanyi banyorire ase bare no gosemeria gocha kwenyorera eng'ere yabo yakera rituko. I chose catering because it's so marketable and you can get job easily. You, my fellow colleagues outside there, I want to tell you that take this opportunity that you can aim, just have faith and trust. You can get whatever you want and proceed. The course of barista. Indeed, this is an empowering school, a school ready Kokonya. Nande after work already, no water hope unga ama tumaini na of something good. Keranya Kokonya Kokonya sobogimo. Anybody, any youth, any chenzi outside there, msemanyaga nataka kufanya kitu ya muhimu. Kuja ishule. Nonya nabo nigesegeto yarwegwa gucha asa baiboli. Kweneke buna abana babo ngotwara bare obumanyi kubwatikana n'ekikosi ky'amaboko. Nigere skuru engia oyorora atagakoreto omwana nyetura tubwati matumaini yo kumuire university nabo kora moreta agaiga ase elinde kwakonya gosoma masomo ali batugutiga abana babere nyumba otaranyore besa ko mwana buno mwana omwisike kakobera nyumba okonyorwa osalikira koringana n'ekigurupu lakini kale bisi kogenda gosoka ani akiri era so masomo uno yona so bwenge bintu mbirangegeri nyumba ko rosti chapo sijui kupika lakini yongegeri korosi pirao nimechua sasa Boigo eliogokiania okuborwa kwemeremo asense ya Kenya ningabasae baboliwa gokora chikosi ky'amaboko eliokwelika emeremo barabo abanyene baboli bali bare iskogari onyeko gwato mwana ko form 4 goso mwana otanyarite gwika form 4 goso mwana okorre ko siende onsi degree go 7 de onsi utaranyore gasi ngo basegeta mubarete banyara ko babakore course ya maboko because ine course resiko bagikubanyorera okwenyorera kwa bwango mono abuna bonni gacho konyora chigas ko bero ko sense ya Kenya togosegeta abasaya bangi banyaka bakora skills. Kerubo Frida, Ensoko TV. Nechingaki abanasiasa bagendete kwirubiria busi obobochorio bonene asa bange besokire na koboria abakenya kubainyora okwano yokorigekerwo kyobo MCS ward ya Kawa West Destiny Evans ni gaboriria abasai kwirikia buna bakichikura nabo igoko bachora abasai bamwabo abo bakorigia ebirogo bya gesiasa iliokoenekia amagendero. Okay, mimi naitwa Destiny Evans. Mwaniaji wa kiti cha MCA Kawa West Nairobi. Leo tumekuwa hapa katika sherehe za tatu za Angaza Empowerment College ambapo alikuwa na graduation. So mimi ile kitu nataka kusema congratulations kwa wale walikuwa na graduate leo, na pia nataka kuhimiza vijana ambao hawajachukua kura wachukue kura, sababu we want to make a difference in the leadership of Kenya. Nauliza vijana wachukue kura na to support vijana wenzetu so that we can be able to bring the difference that we want to see in our country. Maybe we have so many in my manifesto, actually even last election we had a manifesto that was favoring everybody, kuanzia vijana kwenda wazee wa mama na gender zote. So we have for example leo umeona tumekuwa na empowerment ambapo we are paying school fees to the needy children ili waweze kujiendeleza kimaisha, because we believe ni vizuri kupatia mtu neti kuliko kumpatia samaki kila siku. So when we empower our fellow young people, they will be able to employ themselves na wataweza kuwa na maisha mazuri. Mwancho mulgeria korwa sorogoti oroni otoko enyale ali bagari okosoa asumutimo komokei okolinde tuskato nyegera kwira ntora segekeke kerebosio elinde tusange amange. Eye Nensoko TV. Oboroso bumugusi. Magega ya televishoni ya Nsoko gwikasero yao kwanyori baga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia gukwenyuria ogukwa gose okubonchuria
bono na bokonyori bagari ya bene liyokuralia asegete senieke asaliguri liyake busani tulikere gose twakere simigwitire namba yaito yobonchoria 0788 666662. Buya kegemo mwancho muligari bwa Nsoko TV asoko igoro murangu na gutwanchira goswa enka yawe mambia bono. Buya kegemera inde aso twanchira kobari yogiritanga ni kwegure nyomba mwago emambie. Nsoko bwa kiro mwancho muligari incheni Innocent Onyango. Diana Ndemo. Togenda se gazeti ya The Daily Nation asbago tebanga ikiama gyo DM ge kwamba kororekananga gatigati yayo mwatikano nororo ikiama gitamanyikana gose kerese serikali gose kubwatirere serikali asomo secretary general asokirinda kugikiria serikali ngichwe bakwani gorengani Raila puppet or ODM lepo matoyo Edwin Sifuna ole secretary general ya ODM secretary general ya rogo saidi kurwe binto kurwe kitapa kerege lakini nkoira ni maega kego omuntu mato gukurageria sese ya ukagari egere koge butuko amorire ni gagendrete gutose mwana boire bukia tari yesu sera ekegonko esukari lisabeso ukurasa kwa manyinga yani blood pressure ninki turakore wetanga kuruwa sare nyorali chibu asomurobiryo bubugima nobo cheno asora bigo kumeni wanabanyegitari bamarwire ao nabo yabamanyi bande bayatunge tyobo cheno kumurikira marwire nobo bwenia nyoro murobiryo bubugima nobo cheno na Caroline Mausa kirali tukule Jumatatu chinsa ibiri chabutuko ime ya Nsoko TV oburuso umugusi Kera majenga tara gaike taoni ya Nyamira na lena shauri sangwe ngararombo ijana umozu batera mabwari Muligari bwa Nsoko TV oyo no moroberio bwo kongoria mareko na inje mwana mboka Edwin Yang'au turabe tukumira na kira litukurie iki guchakira chinsa 10 chamogoroba wikenseyemo ya butuko kugwakorire mirimo yawo yerituko kwabukire orosete uikaransitero ya ubwo yandaje tasekerugo orambulete mirundo kunyagusibero ngori na hali ya screen ni chingero chikoletwa na mwanambuka Edwin Yang'au ano to konyora chingero chionsi echiegita na chobenga kwa nubukano echiembegetere ndo gesongengo to amereria Bakalia omotoya kabwatwa Bakalia omotoya kabwatwa amatukemeronge na gaika kabwatwa Mirna nabari bechinguru erikwe manyabo na wata kuruchitana nya chinse Frida Kerubo Innocent Onyango Clinton Ondigi Diana Ndemo Ishmael Mogere Linet Nyambane Daniel Omwaga eke nakige kos kiamesa yamangana maya Eye ne Nsoko TV oboroso bumugusi Kokwariga naende tosango mwancho muligereria asentunda ya kabere Umarai wense Dr. William Ruto nigaikira na sensemo ya Siaya na gukwana negati ya bamenye bense meyo gukwana nigagikiria bamereria be serikali asokolenta obugesako nanya nabo nigaboria bakenya gochora barai kolengana na magendero ali baikiranire Tuendelee na hiyo kazi ama tuendelee? Sasa niko na ndugu yangu mzee Mheshimiwa Daktari Oburu Okinga
aka Power. Huyo mjamaa mnasema niungane na yeye, tupeleke broad base mbele, tuunganishe Kenya, tuondoe ubaguzi, tumalize ukabila, Kenya iungane, twende Canaan, tukipitia Singapore. Hebu nione wala. Sasa mimi nataka niwaulize wangwana wa Nyanza, si siasa sisi tunajua, si siasa nyinyi mnaelewa. Mimi nataka niwaulize nyinyi watu wa Siaya, nyinyi kama Wakenya wengine, nyinyi mnachagua kiongozi, mnachagua kiongozi kwa sababu ya sura ama kazi? Kwa sababu ya kabila yake ama kazi? Kwa sababu ya maono yake ama kazi? Si ni kwa sababu ya kazi ndio mnachagua viongozi? Mimi nataka niwaambie wale jamaa, si ndio? Wale majamaa wanajaribu kushindana na sisi. Wale jamaa ukiwasikiza, sikizeni ndugu zangu, wale mkiwasikiza ni matusi, kuitana majina, kulete mambo ya ukabila, mambo ya chuki, mambo ya ubaguzi, mambo ya migawanyiko. Mimi nataka niwaambie wale majamaa, there is no more room for the politics of insults, for the politics of name calling, for the politics of empty rhetoric, for the politics of division, for the politics of tribalism. There is no room for such politics in the Republic of Kenya. The people of Kenya want leaders who have a plan, who have a vision, who have an agenda, who have a program for the transformation of our nation. Hawa wa Kenya wanataka kujua kiongozi anapimwa na track record yake, anapimwa na ile maono akonayo, na ile agenda akonayo, na ile sera akonayo ya kubadilisha Kenya. Viongozi hawapimwi kwa matusi, kwa kuitana majina, kwa kugawanya wa Kenya, kwa kulete ubaguzi na ukabila. Hiyo siasa imepitwa na wakati. Ni kweli ama si kweli? Singa kecho boigo nige gati ya barai kurase county ya Siaya balira yokumusira Dr. William Ruto asoko ene kebuna ngoira nale asentunda ya kabere boigo nigo bagikelia abarai boro gongoro asoko amerelia serikali. Mheshimiwa Rais, wacha mimi niseme hivi. Hapa Siaya, hapa Bondo, sisi hatuwezi bahatisha na kura zetu. Sisi tunaunga wewe mkono kikamilifu. Na Mheshimiwa Rais, usishurutishwe. Nobody can scare you as long as we are here in Siaya. Hapa ni kwako Mheshimiwa Rais. Tunakushukuru sana kwa kutusaidia na mambo ya maendeleo. Tutaendelea kuunga wewe mkono. Harambee! 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 Your Excellency, tunakukaribisha hapa Siaya. Nataka kukuhakikishia kwamba hapa Siaya kila mtu anakuunga mkono except one person anaitwa Orengo. Josia Winja. Kila mtu anaunga rais mkono except mtu mmoja hapa. Tunataka kumwambia huyo mtu kwamba yeye hawezi rudi tena kuwe gavana hapa tena. Asensemo yaye Junet Mohamed ni gaboria rutogosira abamenyi be county ya Siaya gwetera wikirania amagenderero niga muchimu gavana we county yo James Orengo asoko bwatesio maseneta Edwin Sifuna nabo igogotaikerania obokoreri bwaye imeye county yo nonyana boni ga nikebuna ikiamagia ODM keroberete bwikirano asogo so ase serikali mwaka bwikiri bubere 2025 nebere. Aya Siaya oye! Siaya oye! Bondo oye! Mimi nataka kusema hivi. Mheshimiwa Rais, mimi naomba usaidie watu ya Siaya. Usaidie watu ya Siaya kabisa. Kwa sababu ile gavana wamechagua amekuwa mtu ya mkono ya mtu tulifukuza kazi huko ODM. Amekuwa mtu ya mkono ya Sifuna ambaye tumefukuza kazi.
Mheshimiwa Rais, usaidie hii kaunti isibaki nyuma. Mimi naomba hivi, Mheshimiwa Rais, naona mambo yamebadilika. ODM ya safari hii si ODM ya zamani. ODM ya saa hii ni ODM inatafuta power. Nikisema ODM unasema nini? ODM! 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 Ya mwisho, Mheshimiwa Rais, safari hii ODM hawezi kucheza karata ya pata potea. Wanajua ile kitu wanataka na watahakikisha ya kwamba 2027 watakuwa ndani ya serikali kabisa. Wangapi wanakubali na mimi hiyo? Ya mwisho, mimi nataka kusema hivi. Nataka kukemea mtu ambaye anaitwa Munyoro. Jana nimeona yuko Nairobi kama anafurahia ya kwamba Baba Raila Amolo Odinga amefariki. Muliona hiyo video? Muliona hiyo video? Tunasema shetani, shetani, shetani. Gutigana nayo na gusika busio mukonyi bo murai wense Kithure Kindiki ni gaburia bana siasa kwenekia omorembe tingaki bagokora siasa chiabo au kwana ime kaunti ya Meru ni gaenekia serikali goikirania magendero no bwaga chibwe chibara chinyegitari ne chichiro hegatia yande amange. Mimi nataka kuomba wale ambao ni viongozi wa siasa tufanye siasa ya amani. Mtu akikuja hapa aseme ile plan yako nayo. Wale walikuwa na viti hapo awali waseme ile walifanya siku ile walikuwa viti. Mambo ya fujo, fitina, that is ungodly. And I know the church supports zero tolerance to violence. Mambo ambayo tunafanya hapa kama serikali ya kuinua hali ya maisha ya watu ya Meru County. Hii town yetu mabarabara zimeharibika. So we have 3.7 billion shillings ya kutengeneza barabara zote za Meru town. Hata Mheshimiwa Raimu alikuwa ananiambia ile barabara ya kuingia pale St. Paul's Church Methodist. Na hiyo kwa sababu tuko na pesa now 3.7 billion ya kuweka 17 kilometers of new roads. We'll make sure that we make that road. Kuna barabara hata hapa inatoka hii kanisa inaenda pale Mpakone. Hata hiyo tutaweka lami. And we will do a total of 17 kilometers in the next few. Na mimi mwenyewe ndiye nitakuja kuanzisha contractor akikuja, mimi mwenyewe ndiye nitaleta contractor wa Meru Town Roads on behalf of the president. Tunajenga hospitali yetu ya Meru level 5 ambaye tunataka ikuwe level 6. Already tumetoa 1 billion shillings. Contractor anajenga saa hii tunavyoongea. By next year tunataka tupandishe Meru level 5 ikuwe Meru level 6 so that it can treat any disease, from heart disease, from kidney disease to cancer. We are going to treat everybody here in Meru level 6 hospital, which will be upgraded by next year when we complete building what we are building at the moment. We are also building our market in Gakoromone. We just want to relocate the traders. I have given the water people, kwa sababu mahali tunataka kuweka wale ambao wanafanya biashara pale Gakoromone, kuna facility ya water ministry iko hapo. Sijui ilikuwa sewage nini. We want to empty that place and prepare it, relocate traders. In another one month, we will start building 1 billion shillings Gakoromone market. Tinga kimbule nyinge gendete kwenekigwa ase chinsemo n'abantu gosiria obugima nigo eserikali hanene county ya Nairobi amochirigwe asogoteikirania obokoreri bwabo kaukwana muraibi kiamagia DCP Rigathi Gachagua nigarwe ngora ya bene ochiase ya mate yabeteke gosiria bamu abo chingaki chetoigo. Pale Nairobi tumepata aibu kubwa sana. Huyu Ruto anasema ati Kenya itakuwa kama Singapore. Sasa Singapore hii drainage hakuna, watu wamekufa zaidi ya 10. Everything has broken down. Destruction of property
And then you are telling Kenyans that you want to take them to Singapore when you cannot even fix simple issues like drainage in the capital city of Kenya. We want to send our condolences to those who have lost their loved ones. We are sorry, but we want to assure them we will fix this country. Ruto and Sakaja must be one term so that we restore the dignity of Nairobi. We bring back sanity in the capital city so that we have working systems in the city of Nairobi. Tinga kecho boigo ni go gachagwa muchire abanyanyimbo aso gutumika chinguru chinyinge chinga kiba batanga gusoa ase egesasimero nanyana bo ni ga muchomora ibwense Dr. William Ruto aso gutumika abanyanyimbo bobe elio goturubania omorembe ase chinsemo Ni vibaya sana viongozi kukubali kutumika na Ruto kuangaisha watu nyumbani. Why are you sending GSU to intimidate the Meru people? These Meru people are nice people. Wewe William Ruto alikuchagua bila any condition. Hakuna kazi umewafanyia, ni kuandanganya, ni sawa tu. But why are you intimidating them using the General Service Unit? Sisi hapa viongozi, hata ukikataza kwenda kanisa hiyo, si tumekuja hii? Sasa kwani tukienda kwa Mungu utaweka GSU huko biguni tusiye kufika huko? This using of GSU and police is nonsense. Ni kitu very short lived and it cannot help you. Na wewe ukifika ati wewe unajiita deputy president, huwezi kwenda pahali unasema ati ni nyumbani bila GSU na polisi ya kulinda wewe. Sasa wewe ni kiongozi wa saa ngapi? Mwanche murigereria korwase horoboti ororwa Rigathi Gachagua ni gotogo ikomo elio bokumurikira amaya ense ye moime yenso kwa TV toskare chikoraga chinsa isato ayo mona mange nibengo koyeletera sinchira yoboikera no kolende sibono iga enda ko bwate merobelio imigeta seni genso kelia nenkerubo Frida ni gotobwata nere Barnabas Ndari na boigo Kevin Mogoi.